Kardom kadu kawe Karbitish 2.0 YouTube channel long kilang radu ana fans tamil lapen pinila so video long nali tumhana ki 1p lapang ki voreng warsai update sina 1p lo kopi voreng warsai ma kon ana pusa vacancy sidoma kai planning ji koson mala so details lapang ke non nali tumhan so video long nang than pachini ponik po nali tum dong sila so YouTube channel la subscribe kilang plote pada edipin pe nali tum subscribe ko lapen video nali tum share ponik Tanya non pathek pen kopi over warsai ma kon ana pusa vacancy se kidoma kai planning ji koson ma last date kuman tuma la so details le lang polonang lapen chethan polona Tanya non pathek pen voreng update le dak chethan polona adarsha vidyalaya rongkhang hin pen kapik lang pon teachers voreng warsai aputhak lang polona kitengsi nale tum dak details labang ke thek polong ekpo Office of the Principal Adarsa Vidalaya Rongkhang Ahin Pensi so Awareng Warsai Kapiklang Pona Village Labangke Kuthepi PO Kolonga District West Karbi Anglong State Assam email ID nalitum dagdo contact numbers tame do ikthalo Udais code pen school code kadu kawe details bang do iglablo non la nilile la padochen angbong nalitum dak thek ponlong ekpo Lapen so advertisement mate engagement notice kapik lang pon la bangke 1st April 2025 ani sipak lang pon iklo advertisement number na litum dag lang lople thek pon long ekpo lason thata engagement notice la bangke ke topon dag na litum thek pon long ikji the understands on behalf of the Adarsa Vidalaya Rongkhang Khutipi West Karbi Anglong invites application for the eligible candidates who are permanent resident of Assam for filling of the vacant post of guest teacher in Adarsa Vidalaya Rongkhang in given below. Asida guest teacher nalitum thek pon long iksi. Kiklem dunji ning kehang abang pu abang fitum nalitum jong siklem dunji pule klem dun iktame. Lapen post category serial number vacancies lapen required qualification minimum kan sikin angzima kachar liang deng lapen ko ana post vacancies sidoma. Lapen kopia post ma la so puthak lang polona kichengsi number 1 on nalitum thek pon long ji. Guest teacher arts mate social science apans tame isi anda apusto kachar le angdeng BA economics history lape education anat unang po lape number 2 long thek pon long lang guest teacher arts na to english subject apan bangheni nangji lapen kachar le angdeng kenangji BA pass nang po lapen do thulang number 3 long nalitum thek longji guest teachers arts SME apans tame da apus AC kapik lang pondo Kachar de ang nangji BA pass na po. Lapen number 4 lo nalitum thek ponong lang guest teacher arts Hindi apans tameda Asia posto. Kachar li ang nangji BA pass nangji. Number 5 long lang polo pulotangte guest teachers science apanda Asia na posto. Kachar li ang BSc complete nang po. Lapen number 6 long nalitum thek ponong ji guest teachers computer apans tame Asia na posto. Kachar li ang BCA an complete nang po. Kaduka wepen dag apos kipipon total at 7 apos vacancies to mate bang proxy aparmando nalitum dag screen long thek pon long ekpo laben ke charli ang deng stamina nalitum dag thek long ji kon ansi kinang jima la so puthak bang dag tok poni gedlo jong sinalitum jogdon ekji pulte prabjen pen jogdon ek nang po ki jogna ya process tabeni li nalitum pana piklang pon ekpo lapen jogje pra nalitum penan dag details ke chini nang ji kinang sot La penalty that take prolonged. The engagement shall be made purely on contractual basis for a period of 3 months, only subject to renewal of the contractual basis on the statutory performance. Let's say LABANGSO AVARSAI like the contractual, purely contractual pustokpon. Chiklo jan thoma farman. Jong sinalitum claim dun lang nalitum ke claim mission pulta lang litum puthat chance nang pido 2 nalitum fan. Lapen nalitum jong si jogdon exi apply exi pulotangte dak kipipon details do iglo intending application are requested to upload their resume in the following link or scan the QR fill the form on or before 10 April 2025 jong si nalitum ki claim dun sining hang pulte nalitum documents mate nalitum la resume bangke dak kipipon alingalong bear pens tame nalitum online apply ikme kali pulo tangte nalitum la scanner mate QR code theklongji labangso QR code long le nalitum scans tame application form ba nalitum long pon ikpo laben putho dage tok bondo thula The application after the set date
will not be accepted lapen adet penjong si nalitum papar lo pulte dak ketok pon 10 April jong nalitum 11 April jong si apply pulte nalitum accept pon pe stame dak tok pon iklo lapen teachers kenang zi labang ke experienced teachers nangpo working in CBSE school will be given preference lapen candidate jong sidok pulte B8 mati D8 candidates tame nangpo pusitok pon lo salary labang ke parts nom the guest teacher in Adarsa Vidyalaya Rongkang salary aputhak labang ke dak mention pan pis tamen nalitum detail salam dak ipi pon a number long call pun nalitum detail salam bang chini pon ipo lapen Adarsa Vidyalaya Rongkang along ke damtang teachers toman kan ma kipi la sortings nalitum stame salary labang ke long pon po age limit tok pon pe lapen nalitum apply apani liam da pulo ladaga link technology la so link long le nalitum ber pen stame apply ikme kali pulo nalitum la so is QR code long scan ik lo nalitum link long exi la so link long ber lo pulo application form la chingpu pon ik po la so form bon nalitum details fill up nang po tang ta process ni le sab so na pek lang pon ik po nalitum scan lo to dak link long exi la so link long ber ik lo pulo dak Adarsa Vidyalaya Rangkhang the application form bang chingpu ponek po nalitum dak tok tek ponlong exi details dak tok ponek lab lo nalitum amen email phone number address date of birth lapen kola software functionalitum dak apply zima apo samen dak select nang po education qualification ko an sinalitum kachar le doma latan dak nalitum pido nang po lapen work experience jong si nalitum nani ke claim tang lapen experience do tang pulte nalitum da your answer podium dak tok nang po lapen submit your resume pulo tang te dak nalitum documents pang upload nang po la add file long ber pen nalitum resume bang da upload nang po lapen da phi puthot la complete thai lo pulte nalitum la submit pu technology la submit along ber pen nalitum apply pon ikmail la sening ke hang abang fitum nalitum jong si jogdon example te present pen jogdon ikon laben video ke share nalitum ting negri jong se nalitum le interest abe ba jogdon des tame anut ka prek la bang ke aning ke hang ba ki jogdon jia tum do tai mini la se alang litum stame la so a video ke lang pen pechinik na si video bang nalitum share pon ikon la pen so YouTube channel subscribe ke lang putte subscribe ikon tangni domi thakme kadu kavi Karbi 2.0 YouTube channel long kilangara do an fans tami nilin pen kardom